Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam mamalu ay. Jibuze salamu wakati uje jiko central studio zijibu. Watukufu domba Mwenyezi Mungu ya ukejuma ya leo. Ikejuma ya heri ya baraka ya haina mwanadamu Islam. Haswaswa deswa komori huhanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu najene ukaya mjuha wanono ranyi rezefami za hanyo. Huhanza hahijalal. Mwenyezi Mungu ajene ukaya haini ya lala hajuha mnono. Nasiha huhanza he rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajene haina mwanamshatulu na taambuzi lawe. Huhanza he mfawma he rabbal alamin. Wa alaikum salam Zubairi Mila. Wa alaikum salam Subira Mgu. Wa alaikum salam Sainoura. Partagez le direct watukufu. Watukufu do mwambia nize sujet ka dorlonizo. Wa alaikum salam Fatima Ahmadji. Do mwambia nize sujet lonizo comme d'habitude. Wa alaikum salam mon frère Kiki Maweni. Wa alaikum salam Maïla Marour. Watukufu wa jamali fuze sujet lonizo comme d'habitude me uzamba. Usujoka intéressé ya bouger ya tidongo joka intéressé ya baki. Mwambeni ukaya ngamina sujet mbili kao zombili sujet za exécutif. Comme d'habitude des sujets ko uzamba zo tsoka za exécutif. Ukaya zo sujet za tambu na problème ikao la plupart ya howenji ngwa elewao owenji kwa tuelewa. Shezi baraka za Mungu na mtume ngwa joyelewa haukaye mwenye ushinzi Mwenyezi Mungu shati mwanadamu ya mwenye ushinzi tituram. Wa alaikum salam mama Hadija Bakar. Longue vie à vous mama chérie du cœur. Watukufu ze sujets za hangu sujet amando sujet amnashioni. E amando wimnashioni kao ya jahunu Faransa ya dungu msomo wahe la plupart kao ngarjoka o winji wa huwana wa komori wa jao hunwa inscription waji wa fanye msomo hawasome la plupart ya hawa uranto msomo walula haukarija jetsahe maisha haukaya mruju wa udunga haumru ya kikashini ya dunga wakati kao manyanyasi shababi ya jamnashioni ya kaufanya mbahazi ya kaujidobrie badala kaujidobrie haja hajua mwanamshe ikaw mwanamshe uo yemzaze mwanamshe diya tsahi shababi woi ilinda lule mwana indevanu kwamba ukaya la plupart mazababi na mkera diba shababi kadu tsaishwa mrumshe shababi yo tsaishu yo ujitsaisha mrumshe shababi kadu tsaishwa mrumshe yekahu tsaishwa mrumshe aboka suli ukaya ngojonda warando wa sinema haukaya hale wadzadzatu wakautshaishwa mruashe haukwa dzadzatu wajakaujwa internet ngabju hujali detaye ikao izuyana ndo mwanyanyasi na shioni yendalule mzade woi finalma wa mwambia ya renso msomo na haka udofanya mbahazi na hondalikoli wa mwambia juha wado msiluni udofanya mbahazi juhangale mrumshaho bema na walola mrumshaho ujushanjia e situation ula mwanyanyasi haunu ya ukaya ngurenso msomo yende ya jitapilie na wakataka ujitapili hakana yikarti ya kenashoni komkuwa de séjour la kenashoni shaharanso msomo yaboka jajujua urenuvelewa banda katsuhenda likoli shahaka ukonte ya mrumshahe ngujo mfanyia ya maisha ngujo mtulaze kirtas badala ya uroha india fanya hazi shaha hatse mrumshe hamira hakana grossesse hoenda hula haja huru ye mwana huziwa
ngaljo uzamba karna ulinrinra remabia ukari pare mzazi woi rimpara rihadisi da sinai rimweleza imzazi harambia ndabomba butura ye mwana izokweli woi mwana he mwanyenye wa he mwana hangu ya mlola sha ani hanika ye mwana mahi hamdeklare au ke mwana mahi hatodi hajawanu rahanu mnasioni huo ya latif kajanike mwana he hamhuzu ngasina uthibitifu kahuzu ngamjo ujar zambi watina hatauria wala watina hataurinrinra haukaya kabati ulishangazo wala ulinrinriso itsote Mwenyezi Mungu Jabbar waiche. Partagez le direct s'il vous plaît. Ye sujet ya bili mzaza hatu ikao ngei hokomor hashili hafanya maha mine maha ay maha miraru maha mine ihokomor haukaya habago ndozahe ende abaki hokomor da Faransa kotsumbalia c'est-à-dire ekamzaze mkomor halawa nu Faransa habangu sozahe ulangu dia vumwe shanga dia mlifanya 3 a 4 komor yabo uhende zahe c'est vrai sha mruju hajafanya zeswa mruju ureje hajatsa honono mruju ureje hajangale ma docteur mruju hajangale engeje hakane passeport ya hiyabo hakana tout ce qu'il faut hende wumzazo na majumba ulone famia ngene mwana hahi mwana hahi mhu ya mzee ya komori ngene nyumba hiyo ya nyumba mwana hahi ya lonyo yao de nyumba ya valeur lo mjini yo mzaza ya mwashia yo de nyumba ya valeur mzaza ya mwashia yo ya mloza finalement ye mwana hahi bia mzaza he passeport haukaya mzaza baturam ye passeport ya hangu ya ngade mwana hangu oui mon frère ja etan haukaya yede mlia tsotsa hanrejei mzaze yafanya mahamira rukomori na ye mzaze manga ya donu wana he hunu Faransa ye mwana he mhu ya mloze ho komori mzaza ho gwanzu jatsa hezeswa ya jatsa he unono ya consulte ma docteur ne passeport ya hengyo karbu na uvira ya jego mlonge passeport ya tsilejei yoro hombi uo upeu ngarjo hujar detaye zero hombi zulono wa komori bende bana Mwenyezi Mungu atsongori penise ndi bana Mwenyezi Mungu atsongori penise watukufu uzedize suje mbili lonizo ikanga juzi detaye abasar zambao rare jaja moze suje za partager le direct doambia haukaya rambia wa komori haukawa nu na tsenaro hombi jaye etan mon frère rambia wa komori banu hokankonyo nzima c'est très important. Rahane jaja haruma imna detaye mtitinba wanzini mdetaye nga mjombabi haruma message ya fundi na yaba saba message ya fundi ikawe fundi wo hazifanya mwanamshe hunu Marseille hambango do yazungue mwanamshe hendo da honi hahe mwanamshe ola mwanamshe ole mrumahe kajaka yabo ye fundi hende ha preparo mswala hakansi na shehira hambi mwanamshe ndi atawaze yajia mzungu wetiparo yamba gamunyeshele yao haja mwanamshe honda zungu ajangu fundi hava ya kiloti hatsuwe kandu hababye mwanamshe kabanu mingami na amhanzo banujo mwanamshe mambia rantsa cinema finalement hakanza yankome yalale naye mwanamshe kajamba nafasi wode fundi yafanya zerongo juzi ya deplace mwanamshe iho msiruniho na mwanamtiti ikama doktor wamba kwa tsuona uwade mwanamshangu Fatima Ahmad ngoshile suje na paro yamba gamwishela upia la plupart nyuni dunga oide fundi yazifanya juzi mwanamsho atlaja Saint Charles oliyambala hondo hai yende ya mzungu yende mfanye malalao hambala honda l'hotel ngabwana mu mafundi wa diplomike o njavumbu wa fundi ngamwambioni njavumbu wa fundi njavumbu zina la mndungu za hanguzo za hangu et quand ngabwana beboto la vumbua c'est mon choix moi-même c'est mon choix Kavati ni Kalbosh ni mwanadamu ya Joshua ya Diani force c'est pas moi. Depuis longtemps que je parle, j'ai jamais prononcé prénom de quelqu'un ou un nom de quelqu'un. Bon body. Haoni fungwe mungu. Yede hele ya hangu. E kanga bombaiza. Désolé. Gamwambo. E kanga bombaiza mafundi. Hauke kataba mbaiza mafundi ni wachamfu. Wajipolomikeo. Wala tula mavuba mnukada. Njavu hata zina lamba mnu. Na haini fundu jojani himilia. Yanzu ya jani usesu wala njumbre mambe yonsani. Haukanga wabo wenju walohu na tungo ukansi wajipolomike wala tula mwavu mbwando na mbaki.
parce que nous on a fundi watu des obanu hata kamja paro jira groupe fundi jiblum depuis longtemps winji wa hanyu muyenga kamja paro kati majira groupe mwabe mafundi kwa do dezana mafundi kwa do engana abo batila wa cinema idwamba ukayengoza botira rambi ya njobi hamlu mdati njili abo bidi tulamujo urambi yefundi wori mkoleje mparo kati konyo nzima kihazi hanyu nyi mafundi mketi mtsunane mmenyane mwabila nebi shaga mjaparo nikana konsa New kanti mtuzana dabu hata kama japaro parana alafu apartir ha sujet nga banzumba tula muja yo jonjila ngujoelelea yo jonza janu se suala ngujoelelea ganjo mzimbi sazin saya nuna bakihu ya rente cinema ye wachafu gwa jijuo ye mchafu ngujijuo mafundi mwatuparo kanti maona ya uka ketubidi wando dozana ketubidi wando planeshio kama japaro jira groupe matsaha solution nye mafundi wakati ka winji wa hanyuka tujuma ude fundi watu winji wa hanyuka tujuma fedhe fundi watu yode bazi ya hanyu alafu leo baada tsamba kesto ya mafundi wasiya sisa mwana mshahunu Marseille yenda bala kanzeda fanya batani olewa yanzidi ya mfanya uchafu na bala hamwambia ngubalu mnamana na baridi yende ya mzungu ya mfanya dalawe mwana yabone eda nzia ya kanzala lede naye alafu baada tsizamba ya mafundonti pia wa heya nyonga ebani hadisi nudai ebani wani ya kavumbula ibidir tsahitiramu si mafundi jirketi da nina ya ujonjilia gujuelewa hauka unjwa msongo uparana kamja paro parana matsa solution mazo tsuvada bu msongo udezana shaloga manzo mpareturamu baturamu hamba hadisi ga manzo mjofundi ukamna umjua mhanyo hangu baiketi kazo armu komsa njajo hamba hauka ya j'assume moi seul hauka ngamwelewa le kalima la sitara oui mama nazad gamwelewa le kalima la sitara mafundo hanyu la piparanyu ni pia nikamstahilana nikamkanata sitara nyutsune wanyanyanyi nyuvumbu wanyanyanyi nikamononjiro upamrusheo yaboye fundi jola wahonde babidi parce que banu ngabo wangu wakansi wa hadisi mafundi banu bidi lunjiliane rapare turamu yarambie mwanadamu ntsina umwambiani bakamja paro intereseha mazia hutuzana dabu na upulana sheo leo banda tsambe hadisi ya hanyu haunusu ya hanyu ikao ganyu wachafu ngamwanzo mje paro turamu yo jonjilia na tlie maski wa uso ganjo mungu wazensa ya makodi parce que miminga mibano je réclame des choses avec le respect ni comme Japaro réclame des choses avec le respect ils ont encore réclamé mpulane shewo mdezane mkarmo réseaux sociaux mwambilanendi tulaneze nguo mdunge fundi watu mumtsune mumde la plupart yanyu comme Japaro na ukaya karikansi konyo nzima si mafundi lohu nufaransa da unji nyungulana nyikamwanzana shalo mwabilo zekweli banda unji hanyuganywa chafu haunusi hanyuganywa chafu mabaga mwazo mpare tula mjomali mwambie yo jonji langu johelele like mnideli ya mavayu hau mabanda jani himilia nsujuwa njia rangu na lau harme poyo ya wina message on se combia parce que déjà tsamila ukanga wa mafundo hanzo john sahe wa kenso hadisi donami ni wambi ntina umwambia ni ukani kamdo intereseha huwa na ukaya msipulane sheo mke konyo nzima shahari mbabayi valandu ya kauvumbura heni mrujo henda taji sante vizi ya bondaye heni mrujo uji sante vizi ya bondaye sha mtini provoke parce que mufabatani kamtsuwa shashi oui ma soeur mwanabati kamtsuwa shashi gamina de 16 ans da mwenji shasi si uhatika fundi usomeso nukampuwa sheo haukaya daikengena erori zahe sha ngusomeso wangu waelewao yaweka ijaba njeni vumu yabonga mjo mmenyelewa na zoni wae yede hele ya hangu lare jaja wa alaikum salam mama na dia ma soeur la tukufu ndio mwambia ni mna communique mtiti twenge jarmaze sujet na ukanga sina mwanyasi mumkazi ikao ha déménage usiku wa juzi ikao hunu Marseille habalia ezinruzahe oui Fatima Fatiker merci beaucoup habalia ezinruzahe ikao hajiliwa emasihu ya jana ho balcon ni mabandi wanjia wa mrangia valizi kawe valizi yongio na kofia za nyumeni za hazi kofia za shikomori
olewa na jagila na dhahabu ya tukanchashi ikao baada ya kaudemina jotarme valizi kumkuwa ujukwanzida fanye mashuhudi manyasimu mkaziu abwepo jokaza mwambia nuka waheya watoto mabandi wende warenge valizio kapsujosha waotsi wa Komoro ikarele waotsi wa Komoro yabwe johanza haini mrulo hunu Marse ujo utembezi wa kofia ya hazi ujo utembezi wa jagila ujo utembezi wa dhahabu hosomwe dhahabu ya preparewa emanyasi ende afanye shulia Walikum salam Asia mkeravi mratsono kainu dhahabu ngamuhulo na mlipare dawaudu warenga dhahabu yu haini mkomoro hauka wanadamu wairenga wangu wajohuliza o wakomori sur certain hauka kofia za shikomori yo ujuhula mkomori shatse muhindi jagila yo ujuhula mkomori dhahabu la plupart wahulizi wa Komoro yabo johanza haini mkomoro lohunu Marseille ujone message hatu yino ye ujona muhindi hamuhimisanziani ngonzo amulize kofia na ripare babo wodi ya hiba evalize ma nyasi anjura ya mrenge valize ye ujona muhindi habali ya jagila na ripare sha mkomoro natiki wapo ya bejo manfinu dhahabu ngoi huzura linga na muhindi dhahabu ya 2000 euro 3000 euro olewa ya ada maboban kamiala hukana utsonro hukana unanzo huza wahuzidaike 200 euro yabo mkomorika hode unruja uhimiliwa uhunikiwa dhahabu ya 200 euro na tura ani ha 200 euro subutuwa beinu dhahabu ya hiba utirenge pare manyanyu para turam wabebotira vanungabo muhindi tsoi tsonanzishia haupar ya bali ya kofia ya shikomori uhuzu ripare rije bawudi arenge valizi botira gabo mwanadamu tsoi ya bali ya jagila uwodi arenge valizi botira ngo mwanadamu tsoi ya bali ya dhahabu uhuzu iyo message la juhanza wakomoro pia ikao mlohunu Marseille haini mgabwe matu yojoka Petit Dubai wazazi wala wajoka Marché Soleil wajoka Noailles wajoka aux alentours ya Marseille mruha jahimiliwa ha aniha tembezizi wa biashara ya kofia hau jagila hau dhahabu mrunati walalia bengu hulo ya profite bangi rahisi na ripare da wao duarenge valizi ya hima nyanyasi mumji wa mkazi ikao wa mjilo dahoni wa njio balko wa mrenge valizio ne valizio itsobale harama ya heshulia hakanza jende yafanye ibali harama ya he dhahabu ya heshulia ibali harama ya hele vazi ya heshulia ibali harama ya haina mbahindu ya heshulia itsokarme valizio ya wadu johanza haini mkomoro lohunu Marseille ujo utembezi wa kofia ya ripare ujo utembezi wa jagila ya ripare ujo utembezi wa dhahabu na ripare shamdatika nerohombi ya beukaya nga mhulo bangi rahisi je m'en fous wopeu na rikema solidaire rikiwa nadamu hanzana rikiwa nadamu ubenzana basonti pia rija hunu jelitsa ikangwanzo hunde manyanywatsi hunde nyezingo kana ukarabi nawe dahi iyo imna hindini mtiti mna resume na kanzani mbele bom ngarjao haruma ze sujet za hatu watukufu ngarjo haruma sujet ya himzadzirangu Nzadze ikao hazao wanahe hunu Faransa yemru mduhazi alhamdulillahi kajahea nambade huzunguni ya juhamba ukaya hasi Komori haransema doktor chimzadza hatu alhamdulillah mnyezi Mungu hambasu ya sha hajone ukange mru mduhazi vomia rejeo wa simbi wanahe wanawasha walohunu walolwa wanahe wanaume walohunu walola emwanahe mhu wodi ya lolo heade ya loho mjini ula mzazi hashie mwanahe yode nyumba ya valo ninku ilo mjini danda hawashie mwanahe nyumba hende hadoze mwanahe hadeplase yende ya daki Komori yode iliambia neka msozangu shabanda ngusoza hewonge na marukwamba nationalité française gena nationalité française gena passeport rouge ya weka hende ngujojua huja yeka ngwanzo ya jeta heze sunzae ya fanye ze sunzae ula mwanzaza hatu hasihi hende hada kiafanya 3 a 4 yoti mishashi daene mwanae hende hata ngujisante na wana faiblesse wa wana wawadi huzungoni ma docteur walo hulangu wa onwili
kwa tushinda bandangina nationalité timulua juka mduluna passeport timulua juka demande visa. C'est normal bandangina wana humutena yambi wana heka na mnifanyia bie nje zangu nje nifanye swa ya baki 6 mois ya funge tsumu na ya hajuanza ka funge tsumu hokomoli shangono kaka ilia jeba deja nguji sante mwade haku ola mzaze wanahewa emwanahe prepare bie zango pia zifanyiwa emwanahe ola ikao mhuu wahafanyiweze nongozo ntipi ya sha toujours le fikira ngwanzo ajemanga na ye deja hazaya ngeno wanahe hula komoro ne mruma hahe shangwa mbio mzaza hika gwanzo yaji banda gwabu mzaza hika gwanzo yaji mzaza mabiangu juu ufanye badika ukana ujamanga joka hujarangu hale na wiku jaja aba hafunde fami ngawudune mrumaho nuwana baki hunda honi shamzaze kajaja ukabale mwana hegena rancune goulo gawe na magaribu mwana gawe na mrumme gawe no wana mzazaho hahuwashia gawe na duka ikawo goshindo hulikingia le duka la huloku bumwana mshohangu mzaze ha preparewe bie ikaubili ya pashiyo mfumo ula kajao ne passeport. Kajao ne passeport. Merci mon frère Baudry, le bras. Kajao ne passeport. Nzaze kajaelewa. Ye mahamira ruyafanya iho, ne mahamine e passport kaya. Ye bieho itinziwa he passport ila. Ye tulazem juri ya bidia pashi ye passport komkobani. Ou suku ya kabidia rohe kajao ne passport. Hauzise za jili hili na mzaza onge mwani. Kabati hata mrumjibu hana baboturi ya renge pasporu de mwana hangu mwana mshe. Gwanzo mzaza ho yafe. Gwanzo mzaza ho yafe hokomora. Ye mzazi ya kwanza. Ya huzaya. Ya huloza. Ya huashia. Ya hukazaduka. Zenongoza ho zikilio. Ika ukanza ujimanga juka hujarangu hali watuka walolwa. Shawisa hulula ngawone mruma. Ngawona magari ya utia. Ngawona duka mzazi aho wahedi ya hukaiziza. Ngawone nyumba nkuilo mjini huyede nyumba ya valirulo mjini hanyu. Gorongo mzazi aho pasporo yende hata yebiye yimbire. Usiku abidia pashia tupashia. Na mzazi ulo mwade. Kutina hata santima. Kutina hata roho. Mzazi aho yalali yafe. Mzazi hana babotwira imana hangudi ya renga ye passport. Imana mahao. Imana mahao gamlidinu habi paske hu bloke mwana mahao lonu farata. Imana mahao hambia ukaya yeka. Kujanika mzazi passport. Yosakoma ngujo huwa. Yabonga mlidinu habi. Ukaya hum bloke. Wisa yundu atumani. Imana mahao hamba ukaya. Yeka kujanika mame passport. Yajaya fanya zeswa. Ya jaza hunu Faransa. Ngujo si hakomori na ngujo huwa. Na ngujo kangujo zifanya. Nyezi munarpene shari shahuwa na damu watuma rekonesan. Mwana mshohatu mzaza haha. Ye pasporungu mlongoza baruko yuhoma doktori katina konfiansi nao. Gena yeze opportunite. Gena wanahe hunu. Gaunu wanyanyo hunu. Gwa mrengia ya jonu Faransa. Ya jia fanyeze swa. Ya dia rejei. Gomlongo pasporo wambe kujarenga na udu warenga. Wede warenga ukaya mzazi hana babotore ya renga ndaye. Ufukoni hangu kaba na ukonjia. Gasi hunurangu hale i pasporo wangu geja paro rangwa. Gamweshilo hadi sitio ya mjomba mwana mshahi. Siyanda vana. Mwana mshahi hamafilisha. Ibidi ujo ufanye hada. Mabani hao. Gamweshileo yosa wana inu mbavi. Mabani hao. Tisawa na inu. Hauke mjomba haka wajaza. Hadisiyo nga mwelejezo mbabi. Gasina 2 mois à 3 mois. Mwanamshe ikawe mwanamahahe haka hunu Faransa. Hafilishe mwanamahahe. Hambi mwanamahe kanto. Bawanadamu pia nga huteshe yao. Wedu wabako mjini watulola. Mtoje ulole. Utifanye betizi. Bagaru ono haya. Ula mwanamahahe haprepari. Habalimba dhahabu. Nemba izariadi. Yende ya lole heada. Howaswili. Et 3e jour.
mwana mshahe ula hamrenge yomkoba he dhahabu ne mapesa utsaho hata kojaoneha uoneha dahu gaikangani yabo na mkleze GM yoweshele usiku na be message. Subhanallah, omkoba ukauparisiwa dinguoni mwa fondation haruma majunia ya sima omkoba ukuloba la banda ukane passport yabo mkoba uparihani hanamnamana yenda ya pariso mkoba uyu mwana madijisai wenda upariso mkoba ubale ondo dahona do hunga kaye passport de iloba la basi she dhahabu kejakaya yema pesa kajakaya imwana mshohahe haharaya ngwambo itsidi arenga wisana label kwamba ngwesheleyo imwana mshohahe ula ye famio haraya wa alaikum salam asbogos hadi ngwambo tsindaye imwana mmeola ye mjomba ola hauni wakati janje nifanye mashughuli ni njenlole badali mwana mshongo hanafilisha tibalize marine dhahabu tiwasuli hunu komori tani de troisième journée mi hujo mkoba urengwa finalement mkoba waoneha wodi wamizwa majuna sima tipariso mkoba ukane passport bahi kwa simama deja hasaha avance hadisi rane jaja eza jiri hinri mwana mahe banda harejei haparoha biloka mwana mshoha honge Dubai ula yarenge dhahabu ula kajaparo da Dubai ula rengo mkoba kajaparo pashia badala harengo mkoba wahe mwana mahe wakani mapesa ne dhahabu hata mama hanguma kwa simama ani hafanya avance he hadisi bada gamuyambo bada mgweshele habahende Dubai hujaza he ula mwana mahe kajafanya ila ndola ila ala bada mapesa rengwa wakanza wasoma hitima bamtisome hitima pasto yarenga utsimjengi mbungu muhundahoni baada haraje hunu Faransa ula mwana mshohahe kabajabira même pas 2 mois ula mwana mahe hambila ukaye mwana mshohange Dubai nguhulo zinu yabo deja harambo ukaye mwana mshohahe ula kaumambia nsoulole bagarunu haya hamrengeze mali baada hamrengeze mali shapa shaende Dubai hakaonda ule zinu ya jiahuzi yabo basanga mweshele yawe hadisi uo homba upe wode nduza wa mndu wode mwana mshwa mndu ikawa prepare plan imwana mahaji alole na lawa jamrengeze mali watukufu ngajoso mzaze woi imwana mshe woi uo mzaza ho mwenye mhuzaya ikawa ye mzaze woi hahuwashia ya nyumba ilo mjini hanyo nyumba ya valori yode yaho yuwa washobo mwana mshwa gawe na magari ya mzaza hoda hwelea ni wanyanyuho gawe na duka baba la duka ikao exceptionnel mzaza ho gombloke ya tijia fanya unono zabari ngorongo yo mzaza ha merci beaucoup mwana Bahati ma sœur ngorongo yo mzaza ho passport zabari deja husaho mlatizia kajapashia mwana mama ngujoja ya huwe yafungwa Komoro na ungo juma na zalahun ikawa watu wazemali wafanya bie mzazi ajatsa unono huja hurenge passport huizi ye passport ngo dio pour avoir quoi pourquoi tu anza mzazi ajatsa hize swa zibani so mzazi haja ya jangale badage mwade mzazi ho yo uhanza au kama mzazi hade place haja kukene ntiza yo Komoro haturukuye Faransa au kama hamiraru ya Janvier ya baki Komoro yoti mahamisha shi mahamira mahamine ya Janvier ya turuku Faransa jabaki yoti mahamisha shi alafu ngono kaya vomie mzazaho ya baki yabo yafe na mzazenge mwade woti mru ya bidetsa he visa shomru na passport juste da fanye billet ya jezahe hafanywe billet ye passport ya hipanda mahamira mahamine uloda wena yo Komoro mzazaho woi ye passport ke japaro rangwa ikabidi apashe 3e jour de passeport ke tsone no fukone heka hunjilwa yuko njanda we mwanahe ya hunda we haude mruma shimruma kaja jula ga jurunga yafanye ukangwa nzo ujimanga kujaja mango katoka mrwa marara kujatuna mzazaho akamzazaho akaanza fanye nzi ya uje kwamba mamano nido ulungu wa michi je vais rester hubak hata basanga we na wana gaona junior la wana gauna na mrumme gauna ze projeza hujanga harungwa nzo ujemanga ishodi shatso gazo utabishe mzaza hawa ishodi shatso gazo utabishe mzaza hawa nezimbu na mpone shari mzaza ulo mwade godi wazo hukaya yefaya wanadamu kwa juhulani
yofa bwana mungu ajumwa ibu gojore magugu nikamzazaho pasipori ya jeza ulensero hombi baurisa mzaza mruwo kafanyisi hana bahindu mzaze iyo dhahabu mzaze iyo mali mzaze linodaika mzaze kafanyisiha golongo mzaze haho umeta en souffrance déjà biye et biya hesane jaba madame Shohangu gamludi nuhambi wojojombe tekitwa yewe hirafeli ya mzaze hangu ezi ukoserne ezi upasa zini pasa ukaya mzaze tiwa mzima mzaze tiwa mzima wajuka usitiri matula mwaudu walubasha waludu na yao onjuka wasitila mjuka wasitili wazaze kao wanikuba niluda mina hunu manga leo katilongole ya mzaze yabo mauduga mjunga bani hangu ya rongole mzaze hangu yabonga mrudi nuhambi yebu mwana mshahangu ria mnyezi mungu beka izo wafanya yabo mzazaho gojo gawe produce mzazaho sumu eka izo wafanya gojo mzazaho yafe hauka mzazaho rangu ya la wafaransa jaho kelensiza ya shida fanya turaza akatra ate kote ya hwanziza yabo yo uhanza shima na yabangujo katsuhuja hasibabu problemu zaho nae gwanzo rejea jata hize soya lia rejea abatiramu nsina ushila nyeshi Faransa yudi mana na rejina jana gari mwana hangu et pourquoi ya nagwe passeport qu'est-ce que je fais et même duna dunjin sahulo no gwanzo na El Marouf na temizewa gwanzo na petit Dubai ya El Marouf na temizewa gwanzo na leze ma docteur walo komon wani wantemizi gamina besoin rejea bada gamna ma docteur wangu gamina besoin de jeba de passeport ngejoka uhisa si hale njena ngalie nifanyeze soin et passeport yangu changewa izo des ngojutunga mzaza hahu yake à la misère yake dans la merde ukejumo mtabisha ukejumo umrenenai kutujo fasila mzazi baada kutujo fasila mzazi renga izo ikaudi ya kufanyia ledu kauloni lo ya hukaziza ye magarulo nayo yedi yabe haukaudi wana hedi wayabe wanyanyu ye nyumba uloni yedi yawa ye des remerciements c'est ça ya latif nzaza honge harma tambu zawadi yesu yake tsinjima mnike ye passeport ya jezai s'il vous plaît utijitwe harma tambu auke mwana mahu ambangu josane kasi komo ngujo hutimizi eske zonizo wanzao na ungojo kwa na wazalwa huno kwa duka na piti ikaha jaihu a cause de ça ngujo fanya zuyamba ngujo fanya mwana mshohangu kaiti tulotar ulatiza mzazaho ebie ikaudu ya kanza yaje jia maroha iman ule konesezo wafanyiwa ikangwanzo ujemanga huzale duka huze magari huze dhahabu yao ubirobe areni uje ikagwanzo ujemanga huze dhahabu yaho uloniyo ikagwanzo ujemanga huzale duka laha ulonilo ikagwanzo ujemanga huzaye nyumba yaho uloniyo mzazaho ya huwashia ujeza Ufaransa shabada ngwanzo ujemanga yakabidia subise ti mzazaho ba mzazaho hahunika tout ce que tu veux haufanya tout ce que tu voulais hahuloza haukodi mwana muwae likauhansi ko wana ya wazahu ndojomba ya umalaba ikau kwa nawe li wa mafiti walede mzaze nai sho wana ya wazaya hunu gwa manzao c'est ça ijomkinishi ya mwanama le bon moment hunikafikira na tsukaniyo sasa pureke mana mzaze alo mwade hawi heli mzaze tabi hao ijomkinisha kabo suri humfanya nyigangi ijomkinisha ukaya wafanya mzaze hao nyigangi yafe hauka eka mzazaho hujamfanya masahiri hawamfanya nyigangi hujomnike passport ajata he unono
Chana ngwa mrenge passport watataza dabo mwanzo mzazaho ya fei Komoro. Gamridi nuhambi. Omjingwa juhulani. Ye faminge juhulani. O wanadamu gwa juhulani. Au keka mzaze hafunga mjuhafishi. Ria Mwenyezi Mungu bwana mshohangu. Kutina watu fainiwa. Mwenyezi Mungu na nike sitara. Watu ujwe fasili ya mzazi. Wanadamu wanga wazazaha wahafa wajuhanza kangwa onamuwa wawagate. Wanadamu wanga ikawa wazazaha waribadingu kwa wati wajuhanza kangwa onamuwa wawalele. Gamina wanasho hangu na mazababi wenji waluharume rezo sosio. Ikao gabu mwana mshonga parunu na boulevard national habala puse itana batulamu. Gamina nyumba. Haukati paro hamba hadisi ya mzazi ya rantiwa. Ya kaujieshi wa eche. Ya kautabi hawana wa mrati. Wana wa mrati. Mwana mshongu haishi hadisi na paro yamba. Wea nononza na batulam. Botula tijamanga. Mzaza hangu kajaka ya hafa. Wakati ikawo na jamaga na kana berge wa mzazangu hafunja kana mayeza usakumoro nede na mzi. Botula ngamina nyumba nkuu. Gamine wana hangu wanu. Gamina kirtasi. Gamuhuru mapesa. Botula ihadisi wayamba yinlizi. Bande mzazangu katina muwe bona lolo ya la shahala li shahangu. Bande mzazangu katina muo. Bande na lolo na mbamba hindu ya hala. Shamzazangu hafu. Gabu wanadamu wazazaha walo na muo. Na mkleze kyo libea ema kalbosho waliso sinyale mosambali. Ya Latif. Wangana wanga waluharu matambu banda kwa jawahi wani kwa zazaha mbaindua hala. Wangana wanga waluharu mahamu bandu wazazaha wafu kwa tiabu waluwagate. Wangana wanga bandu wazazaha Mwenyezi Mungu watamani kwa jawahi wa wavahara wa wanziza wa watukuza. Mrunge na mzazaha henge na mu katsu profite ya manziza ya juhunga zerathi shamrunguni ya ukaya famda hufa na mzazaha henge na mu maudu Mwenyezi Mungu yomtamani mwanadamu hasibabunda we hau hasibabungu wakaumre da Mwenyezi Mungu ujo uhimisa wa mdu mzima. Subhanallah. Ni ujua mimi usiku wa hasha kanjaisha matiramu. Yemi ukayaje. Kaikiri usiku. Hau mfumo rani jamtu na kredi. Hau kansu hanze kredi hise. Ya juhaba katsuni parisa ansuni parisa. Kaikiri wabile mfumo. Rahane jamtu na kredi. Izo pia lindo mwishia. Haukaya mzazi. Kafanyisi hana mbahingu. Ya Latif. Mwana mshohangu. Sina uhambia zinji. Sheponju kanza nuhambi. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Wima makader. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Yarinike musomema. Watu ujue valori ya mzazi. Watu ujue valori ya mzazi mnyuza ya mwana. Ujue neti mzaza. Ya kiharumatambu. Na sufransi. Na uwade. Na ihala wahunu. Ya jiahu kelenti zebo mwana. Ya huanzi zebo mwana. Ya hutuku zebo mwana. Ya fanyi mahamira rdawe na ekomori. Ya huenda mahamine da ina wekomori. Finalement gwanzo ya jadsa hezeswa. Gomlongwe pasporo. Uitataz wakati kaka ubidi ya pashie. Na buhasa hafanya bie. Gomlongwe pasporo. Ne mzazi ya feiho komori. Watukof. S'il s'agit d'une maman, ça fait vraiment mal au cœur. Parce que Gawatso Dieu va évaluer mzazi. Gawatso Dieu va évaluer mzazi. Girambi mwanamshe uzayo, mwanamshe ikao ngozayo, mwanamshe ikao gani huzaya, husante sheikoza.
husanteshe ikoza sha mezishenda rangu mwezi monti mwezi mili mezi miraru hata mezi mine mezi mitano mrumshi yako uhunda douleur na maraviha na tambu na sukusa katujwa ulala upande katujwa ulala gauche katujwa ulala droite katujwa ulala hadingo katujwa ulala hamba juma uaporte mana izo pia bumana mshohangu huziyeshi banda huzaya kutuyeshele ya sheikoza sha mzaza hao wakati kao hautumbani hai hakajuma utabi hana tambu hasibabu ndawe shabu mwana mshohangu ngono ya ukaya mzaza hao amerito mbwehe passport mahamira armine ya baki hokomor ya ufanye maisha ya ulona vinjema ya nzo ya jatsa unono ngono ya ukabu mwana mshohangu vumie mzaza hao umrege passport ye biye ivireni ya tijatsaze suwe France mwana mshohangu maskini yao maskini ba utsoujwa ukamnyezi Mungu Allah ngi en colère de toi qui en colère de toi. Tu sais pas ce que ça veut dire, la valeur d'une mère. Tu as déjà avoir des enfants. Tu as déjà des enfants. Tu as ressentir la douleur d'une femme enceinte qui a un bébé dans son ventre. Si tu as ressentir la douleur, wallahi ujweshela mzaza hoka ya mama hangu watabia honzaya. Atukufu. Garumbu Mwenyezi Mungu mwana mshohangu ya ileo le plus vite possible. Mzazi sevra hajujua ujilando ambasadi. Hajujua sha gamwele wa mzazi kao gari mwade mwanahe ya mrengeya. Dukade mwanahe. Mwanangu hano katsila inabondaye. Hujua jamanga wakana 20 ans. Wakana 25 ans. Abasa usahu waswili 40 ans. Koma ujukanza ujimanga ulona duka, ulona nyumba, ulona magari kao ya upia mzazide hunika. Abadu anza ujimanga, mzaza ngujo koshida ubehemanga. Huzezi nduizo pilo bali ni uji, udunge fali ya tola tof. Watukufu, garinjia uharmi suji ya vili, haukaya, imwana mahi hamba ngujo siha komori na ngujo mtimizi. Ikaza uhambia tsi uhambia. Ikaza imani kabidunji imani. Mais le cœur parce que ima kalbo shika okwanzo wa wazaya. Wadiwazo wa wazaya. Watikuwa bonamba on signaler au mais y a rien. Wallah, nous signaler depuis longtemps. Et direct yotsobak. Message yabil une gueule très important plus. Garjorwongoze famitsainu. Garongoza ufamitsainu lohunu Marseille. Ikao. Wauzino na simazababi. Na mkeradhi. Damwana mmekado taishi wa mrumshe. Subhanallah. Bano wanji wano kwa njamba ankili. Bano ngoji wansu ka gujuja utaishi wa mrumshe ne mzaze mwana mche gujuja kutsahe. Ukabo mwana hege na janawe. Badika hode mwana apasa kudefu. Wow, mama c'est lui. Wedi ajuka ondola. Ah putain, il est beau. Ya wakati le mwanamsho la hapa samaru kwamba coup de foudre. Womzazi akaonda presenter ye, elle a craqué. Yeroho ya he vibre. Gejom kunisha ya hukele ntizi hata hale. Shamrumme ye ujita ishe mrumje. Sharji hanti no umata hanongwa dingoni ya ukaya. Kabati mrumshe nzalo la ihobotira ntaishe mrumshe. Badino hutaisha mrumshe ujom kunisha jahula de cinema. Jita ishe wuluna hanywa. Eza jiling. Inu fami ikao mzaze yaona shababi mnashioni ikao e shababi uo hakahunu Marseille hakaufanya hazi Carrefour. Badale yakaufanya hazi oui Ismaël Ben Ali, capitaine de Urdarasa, l'homme fort monsieur Jimba. E shababi hakaufanya hazi Carrefour ya interim. Yemnashioni au kahunu wanazioni ujua udufanya hazi. Ujua bricole. Mwanama Mradabi Abdou Al-Fatik, c'est mon choix, mon frère. Gamjoka, ça change. Haukaya mido ujue minamba o wa change o. Nana Mwenyezi Mungu.
Je ne peux pas parler haineux de quelqu'un, c'est mon choix. Mon frère Mradabi, c'est mon choix. Mrunende ya one wako uvumbua ya wambie ze dossier. Gamrudini mwambien. La plupart ho wanadamu wanu pia bumwana Mradabi. Unambia na be muhabia valaba. Gamju ya ukaya. Henu wakati njo jabanu tivumbua zina la mrumwana Mradabi. Wallahi Mwenyezi Mungu kana ukaradhi nami. Haukaya harumia hamba ukaya. Man satara muslima satara Allah yawm al-qiyam. Tout ce que je viens de dire dans le réseau avec le respect, Nyezemgu de mweni changement, haukaya wode ujo change wanadam, n'est pas turam. L'importance, je dis ce message pour que ma communauté m'écoute. C'est tout. Ce qui reste, c'est pas turam, c'est Allah qui donne. Nyezemgu de ujo wanadam. Même si tu vumbua njavumbua, Chagamjo, si je parle, je dénonce le nom de quelqu'un, ou le village de quelqu'un. Gamjo kaya mnyezingu ujukan couleur de moi, parce que njarumia le kalima la mansatara. Hauka le kalima la mansatara, le wakaobidu wakane imani nilo de mafundi walisoma, na wakadukana imani nilo. E bazia hao o de dénoncer wangu, o puandusho wavumbua. Mais turam manama Mradabi, je peux pas dire, moi turam quand je parle de ma façon de parler. Je ne peux pas venir là, de dénoncer les villages des gens et les prénoms de quelqu'un. C'est comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux que je dénonce la personne, va là-bas. Je vais parler à ma façon et manadam ya elewi. Wallahi ngamina yakin ya ukaya ngabu wenji wa elewao. Watukufu. Il y a ça et Shababiola et Shababiwa kaufanya hazi Carrefour de Merla. Baada kaufanya hazi Carrefour de Merla. Imzazi ula haparenda bala hakau. Ufanya kursu hamparisa. Hatsehida ina hao ni mnamoto mnashioni. Walewa. Alafu hamwambie moto ula ukaya vanu. Ufanyo hazi vanu. Ba mimi nashoni ufanyo hazi vanu sha interim. Ah d'accord nashoni oui. Ba kujana huleze mwana hangu. Motolamba mwanao ambiwa mina mwanangu ulo yabo ye toi ye tranquille yo nishilia. C'est vrai mama yo wishilia haukaizo wafanye mwanao yo wishilia e kauki lujija umlo liba mlungono ka moto tranquille ule wasoma usoma la moto la ntwila ha invito da honi ka dimanche de haone moto du moto hakubadi izo mzazi amambia ukaya mzazi de umgite. Akubali hamba oui, ah, c'est vrai maman, ça va, il est pas mal, hein, il est beau. Hein. Na banu haini mwanamme. Yoshinda ile wake mzade wi hakrakeha. Mzade wi hafuhami. Mzade wi ngunaanzo. Faut pas au hasard de voir une femme qui a tombé ou qu'elle a eu coup de foudre. Impossible. Wa alaikum salam kalarobe. Wakati la wende wa hadisi ye motuka jaharaya hakafanya mnahazi wahe ule na undali kodi watsanganya bala hende hamlo la tuka kajamlo la haukumbi wambiziwa hatowe mahari direct habaki dene mrumshahe ngondoli kodi ngufanywa na brikoli wahe finalement ola mzaze hajambia ola shababi ya ukaya vanu ibidi ujuhe wede msiruni wafanye hazi baada usanga wene mrumshahe Ola moto mbaboma ye amondo msiruni nafanye hazi nila nsoli kodi abemana wakaulola ujo kipene mrumshe yode heli mzaza mabiao na bobanda ujo kipene mrumshe ye sejour yaho ya kinashioni iyo ujo changer de mrumshe haho e moto la alhamdulillah ye mezanshile de mrumshe ngebziro ula shababi wala haunu ya ukaya c'est normal ya rengeze domana zahine mrumshe hajuha wala henda msiruni habaliye sejula kinashoni haheyayo ngufanyo hazo msiruni sha banda hende za iharantsa likoli sha makat kana ujua ule nouvelle hauka abandonner likoli hende hula hafanya hazi hata imrumshe hati mumezi hata halawa hula habia mzaze yauka wibidi njenda kone semana kuranso le fijwa kanso afanya hazi hafanya saison 6 mois hasihi ajamu mrumshe hazaya na baleka ubidi bande mwanangu mbeni nda deklare mwanahe wa mzinisa wakati areji habale mapesa yala plus de 5 à 6 000 euros haibala hasizahe 4 à 5
habale mapesa hasi huno Marseille haja nikemrumshe ule wafanya mbaiza kursu ngwa ovala yalimba projet ambie mrumshe ebane mwana mkatsule reconnaisse wala reconnaisse raha wamzini sahata finalement emrumsha mwambia ngambe mwana rinike mwana mahangu nemrumsha mwana mahe wo hajabanu hale rahane moto isevre wakati na situation shabana zembio zaha wakanze mwana hao ya lolwa ye mwana ikawa ujo uzalwa wanike mwana mahe ya mreconnaisse na wewe uti mwana mahe wa mbaba mzima c'est normal kwa tubala zina zima yede liwa hamba ukaya rinenge mwana ola rinika ye mwana mahangu au ke mwana mahangu bana hatande hajabanu rahanawe ye mwenye mwana ye mgumme wodo utsona droit déclarer mwana wasibale mwana ola wende wamhuzu na zilanga bola mwana mahe ola wae dia kahwenda ndambi mrumme ya ukaya izorabo wode mwana mshohangu wo mzaza hangu shanzorabo mitini na manzia ye mwana wo mitini na manzia hende hatundo hangu vale mwana huziwa hatundo hangu mwana hahuziwa ya latif na vale mru mshambano vale mru arrivala ngubiro d'une manière mru meya ile aye mwana mangu ola hajabano rangu hale alafu hahutende ho jabano alafu mama haono ya ukaya vomira nge mwana rimanzie ni mwana mahangu ola gena usi uye mrume pasongu juka yem nationi ibidi a changer ye statut déjà ça perde ye l'école parce que haranti ye l'école habale se wande gufanyo hazi finalement wakatika uju kwanza renouveler kena ukiri wakatika abandonner l'école hajado fikiruka yangu juka changer statut he mwana haheola finalement kwa ja changer statut warenge mwana wa mhuzu wa bahari wanike mwana mahe mwana mshe badi mwana mahe mwana mshe kajakana kertasi mwana mahe mwana mshe waidi atuke dambie bwana harusi ukaya izondo abo mimi njanzi wane mwana huo shabo wa mrenge wa mhuzu ola mwanyanyahi mwana mshe yakao jambie bwana harusi realite yero hobi inuka mrantibo wazazi wazazangu kamria Mwenyezi Mungu hewe kamria Mwenyezi Mungu hunuri jangarla wao mkana wana wafu mkana mazababi wafu mkana wana famizahanyu zifu mkana wazazahanyu wafu vanuga mjiho tsoka harumwe dunia inu hawiye faransa nuga mtsujoka ubaki eternellement hunu mke juma urele wandu naye wadzadze kamkinaya kamweshele hurjoka wenda mtsirenge mali mbaba isani mrege mapesa ya mbaba isani mdiwaza wa yadhabu ya kabrini mdiwaza wa upi umfainyo wana wa jaharumwetsinu hewadzadze kamria Mwenyezi Mungu mhatsi juma manipulo wanahanyu wake juma dhulumu mazababi wa janumeni wanahanyu mke juma wanja harumaze kuplu haukaya yinu bazia hanyu mjihati kaka mjarumaze kuplu mke juma ukia zizani na ukia rohombi na umenya angala rohombi hamandio wewe ni watsahisha babi wewe na wewe mnashioni il était dans son coin haka harume kuwe ya hai haka ufanye hazi ya hai haka ujendela mbio yende likoni ya jafani mna bricole mje mwambia arense likoni ya abandonner likoni c'est normal halola nguju abandonner likoni ya jisakrifie mrumshi do urenge mwanahe mumnike mrajina mje mrambari huwa mnike mwanamahe ili mumre de cinema yeye hashofe badede mwana hai shabada mvumbo mwana mahe kajaka tsaila kana usio shaka wele wambabe sha finalement Mwenyezi Mungu hauhifadhi yeshababi wala kazwaza ngabo hamba bovala c'est pas vrai ye mwana ula njanzi hwana ewe mimi ula hahuziwa wazaza hangu gamlongozwe mazababi haini shababi utso apt capable ya uheda ya drag vanu ngabo wana wazalor mwetsino ngamrudini mwabiye imano wana shohatu wana wazalor mwetsino unjwa hao wakoudunga wahidi na magadra walangwa rongo wao ye debe hamandao gwarongo wao ye debe hamandao shasi sira janyumeni siuli ya hohimilo wana wazalor bana
Suulia huwa disida sinao. Suulia huwa dragi. Kejamba huwa viole. Kejamba rifanye zina da sinao. Shamdu na jidrage. Mdu na jidemande. Mdu na tufanye betizi. Haukaba ni kedu hanza ukotemza zuwema ya fariyema na nge umlole. Gujurunda sinema bukalboshi. Na mkera vimbuwezi hanywa mndongo weshi zungu shasafke ne mdragowa na wazalaba numuwalole ukesu kanga mumlolo sha yeye titadetsi mtsaha yeye hanikubali shanja tsa fami. Simtsaha yeye hanikubalia. Mlola yoya hem lola ne mlola. Wahadisi rangu gemje mwone fami. Shalongo tsungo kubali fami jai hutsaha. Huende hulola na wala gondo anodo sinema. Na mkera visi majani meni, si mazababi. Mrati nutaishwa ndola, enda jitaishi, uhakikishe, ujue, ukemzade wengu na adzo. Emzade ihafuhami. Là maintenant je vais aller chez lui pour demander sa main. Chamjuha mwatibili ngonongo. Boma, kutina mwana hionzo lola. Emzade kawe mwanahe hadungu magadwa na wahindi. Mwana ngondo mbio hana usiku kutsongo njia harma mabisi na honda imona ulala 2h du matin na 3h du matin gujo zambe ashenga mina mwana na vale mwana hamshindi gujo hukubalia wenda bala mafi banungo jokaya sipata gamanzon libe hana usiku gamudaruma nyikumbi ngozi juondo bo mwana hangu na izo njokanza ndubo mwana izo njokanza omuhimu utsololwa gamjokanga onemro ahongo manzo gamjoka goni mrohonga mwenda mbio jwese na mikado hambia mbahaba shana tsukubali ye bwana wewe yajiwa nilifanya shughuli lifanya ukumbi hauyatoe mahali sava katunga na liberté totale haukai husahulolo umpoyendeza lode le kalima mkouli rumia buwazaze unji wa hani lode namna mkouli rumia unji wa hani buwazaze kamtina imani ti manipilu wanahani wajua rengeze mali waridunge. Yudi mananjombe ya mazababi. On est au 21e siècle. Gasi harma monde de moderne. Gasi harma monde d'internet. Gasi harma monde de technologie. Gasi harma monde ya connexion. Na mkera dondo hukana baraka. Hotsaishwa mrumshe zife. Mruna jitsaishiye. Uwanashwa kwa luha mwiti ya Faransa wenji wazaloba ni wadungu wa jeni. Hauko wa jeni ngo warongoza au kwa tuwaria. Sisi ngarilia wanashwa kwa zaloba. Suria huwa hadisi desi nao. Suria huwa himisa mwenziani ruwa laulie. Suria huwa partaje madisi desi nao. Yede manu wanashwa hapu watsawa wa jeni. Hauko wa jeni wajipuse ongo wa himisa hao. Pourquoi c'est Syria hao? Oui, parce que John Kinisha ou himise mwana zalo hunwanze umramene à la raison hosonmo communauté ya hanze umanze mzaza hono ola ndo latula mdia hurongoza nti huone da wena etsena na bala mzaza ngujo huona ye mwana himide na muhindi ye olando ye ola kumide na mama laisse-moi tranquille mama c'est un ami mzaze kana umarcele mazababi na mreti za négociation familiale fantôme mtsugoda mwa da cinema ngatsina da cinema homdu heda na kesurukaya hunu ngabo assurance nzaza hangu ngamrudi nuhambi wallahi na Mwenyezi Mungu wallahi na Mwenyezi Mungu maisha ya heshababi mnashoni wa mdhulum uenda wa mrema matsoka nuhamba zito mauvais oeil humremedzitso humhusudi bada humono ngufanyo hazikarefuru wende humbaibu esprit ya habu mwana ha vanofanya hazivana mimnashoni haizo kweli kujana hundozane mwana ya jai hafili hane mwana fantomu waha na vala habi mwana hungu jokubali banandawe wingu jokubali wakawode umjere huja huloze bwana ola ishababi ule mwana ha ishababi ule hatuwe mahara Mwenyelo msomo humbeho msiruni liafanya hazi habari ya mali hareje ye mwana hahene mwana hahubadi mwana wakamziru hata jeze mrege mwana mumuza kamkaravize ngozino wanada mrado zilani bazi zide zetabu zunri kominote hatu wa mwensino silo hunu Faransa la kakonyo zima maratibatani nzungo baki komori walo komori na wajuanili walo komori na jimile na zilo komori silo hunu Faransa tsemba kwa mobilisation générale
ya usove owana wajanyumeni hauko owalu haruma tambu duwabira mubari njuwa mwetinu kwa tungu arneki wahenda usiku na mkera dhoda hukana baraka na mrie mnyezi mgoda hukana baraka bengabu mafundi wa njuwa luhunu Faransa inu usiku kwa tungu mbiza wangu kwa japaro kama interese kwa japaro hafiliha kwa japaro la muha shi bazi hao watude na dona ngabe hasha $100 na ufanya $1 phantom dola suna tamradi hai kamkaradhi baurisa savapa hai wajaza wangu na mkeradhi mnyezi Mungu bamdi waza waungu mdi wazo hufa hai na mzima harmani jure nga hufa hata ukaya mani kilpile kile anga mjola wahun duniani wallahi kamna ureda nai wallahi kamna upamaha gamtoni mero wazazi mpare wazazi wanzairo biheni ya sante ikoza ukouzaya usante tambu resuji ya madure ya vili mpare mdone makali na mzazi woye ya tsahinamna hauka waupeu yende wafanye paksi da une mana shababi woye ya hungle kirtasi hadzima bada hulenge mana humuzu 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 haini mndugu jojo para wa alaikum salam frère madame bay Mwenyezi Mungu narnike taufiki yarnike khatima njema na mwisho mwema o wazazi wa baliandrabu na rohombi nezendo la fantomu watungu hadisi zo wana hao kubali rifanya ukumbi na rimboheze mali na rimboheze anize mali rimpoyendeza na mzie baulisa okena nuna wali awede uzijue paksika idoto wa papiye mda ukana baraka tishia yabo paksika ito wa papiye tishia Mwenyezi Mungu nanike khatima njema wanza Mwenyezi Mungu anikuwazaza hatu usubirifu na ukina hivu yeka mzaze hubaki Faransa na ngwema hamungu mirandaru ya kujahunga namna ya utuma shagu nsijo utume hasibabude mwana ukumbi tuma hakweli usije utuma harohombi hubazize mwana hedani ha umrege mwana hedani ha uzemani maudu Mwenyezi Mungu ya jia hupinis huendo kaburi ni hukutuja ureje Mwenyezi Mungu ya Rabbi nirejeze bagamjida na rende njema nirejeze bagamjida na fanye njema bo Mwenyezi Mungu mtahu sama tulotari bo mzaze wazaza hangu imazababi ngwa faongera bimdu ya satimizi 60 wendo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafuhama mungu miranjaro iyo bahati humrufahama mungu miranjaro la plupart ya watu wa mtume ngwa fahama hamisha shi L'homme tijenge na 50 ans, 55 ans, 60 ans, ya kantuka yango manipule mwana umike mru. Yembula jumla de cinéma. Nizi muna pwene shari. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Muna pari a participer, à donner des conseils. Pour que Mwenyezi Mungu ajali jukana heri. Mwenyezi Mungu ajali beaucoup de changements. Gajoka ye mwenye tauba, ye mwenye changement. Allah waiche. Turamu ngwambo, shaturamu katina kabul, ye mwenye kabuli Mwenyezi Mungu. Watukufu. Mwenyezi Mungu naneke khatima njema. Mwenyezi Mungu ajali mzazu ya ile ya ukaya. Geharma khatar. Geharma khatar. Ye kaka jamunga solution. Ya hishababi hoi. Hujawandi wa mdhulumu. Ya Latif, inu hadisi hili, unu peu hili. Hayambiwa na hukatula mhambe hadisi. Wajua nsahi, c'est ça vas-y, dis, comme si je perds. Sinyangu, mzazimu na mpara kwa botula, shabanu, iyo wade mwana hangu ya jabanu, hajabanu langu hale, wale wa garjakana shwaika obligatoire, nange mwana wali manzihenaye, shawungu joza wabili dena ya jamla kones, na wawati de manaho. Ya manziha shamo de muhuzo sinyangu guna mbion rabo ni mwana hao a déclaré ben non c'est pas vrai, c'est pas moi qui mimiti de na manzi edambi ya valahi wa kaizona bo mama wangu huzemana Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike musumema wadzazangu na mjie imani s'il vous plaît na mlie Mwenyezi Mungu s'il vous plaît mazababi na mjia nkili haina mwanamme yalewa yajia paranda eleshewa lohamba dumekanga
iyo sinema mwanamme yojitaishe mrumshahe mwanamme yofanya tuputa hundle wa heri naye mti konteze famille kaunga gamodo matsahe ndola rahoja jo mwanamshe pour aller demander mariage. Fais connaître la personne avant d'aller chez elle pour savoir si elle va t'aimer ou pas, si elle t'aime ou pas. Mais pas que tu attends sa mère, nsaulole mwana hangu, bo mwana hakubali yohulola. Haini mwanadamu Islamu ya jamanga. Kama kini ya ukaya, Mwenyezi Mungu Jabbar, de mwenye leveki. Mojuhunga ishuwa zaje utsahe. Nsijipalpute s'il vous plaît. Il y a plein de gens, tu rentres, t'es là, tu parles depuis longtemps, t'es célibat, t'as pas marié, hein, laissez-nous tranquille, oui. Je peux pas faire comme vous, pour me marier au hasard, pour aller avoir une femme, de me marier comme ça. Non, je patiente pour trouver la bonne personne. Ni kesu ruka yangu joni hansi 2 à 3 ans ya ndunge. Chaka na ndunga 2 mois ou 3 mois après. C'est comme ça un homme. Mwenyezi Mungu namnike khatima njema na mwisho mwema. Mwenyezi Mungu ajali haina mwanadamu Islam. Urambo kanga mredo nai. Yatahe tauba. Yatahe maghfira. Haswa dani wazaza hangu ndo hukana baraka. Dani wazaza hangu ndo hukana baraka. Mwenyezi Mungu jo mhifadhini. Shanukane imani na roho. Mjokaya msante. Yazae mwanamshe, yazae mwanamme. Yazae mwanamme, yazae mwanamme. Wogujamba huzaya dhahabu nzazatura muhaza ya shuma. No, no. Watukufu, Mwenyezi Mungu nalijali jukana hirwanza Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu alisamehe, Mwenyezi Mungu alihifadhi, Mwenyezi Mungu ahifadhi wazazi hao, Mwenyezi Mungu ahifadhi wanasho hao, Mwenyezi Mungu alijali ejukana hirin duniani. Nzazi amandu ya dujwa ya ukaya ya buhadhulu mumwana ikawa hakafanywa na haziwa hakafanywa na haziwa hakamunda likol mjahumu humsampanya humlatize mbahaz hede ngufanywa hazi ya mafiti ha perde l'ambassade jula ya ki étudiant finalement mrege mwana mumuhuzi ya la tuif wazaza hangu haina bimzira nda unyolo wazaza hatu karna ujuwa limlatse karna ujuwa limakeni respect. Vous êtes toujours nos cœurs. Shamnyezi munamlijize nize hikma. Nizero mduelewa mrambu ya ukaya. Alitile hasara hunduniani. Rajula hasara ensuhi ya kia. Tampakada yabo. Boum. Longue vie à vous. Inch'Allah. Nyezi muju janlia. Zengori zambao. Lunge faida hunduniani. Nana akhira. Zikane manufan. Haukaya. Manadamu shinu hindu. Namba hindu ya mafiti.